Hazır defterlerde alып çıktılarдағы тема жазыла. 38 параграф комплексы сандар. Hazır болса 482 konuyu çıkararız. Ece kitap çok var. Qandaycha kitap жоқ. Вообще uятlar жоқ екен. Ал мен ертеңден соңсына көрейін. Ece менде кітап айта алмас. Городтан кітап бар екен, мен көзім соқыр емес пока что. Мо телефон тұрады стол үстінде. Мен сен сау учурунда колдончу стол үстүнө койдуп атамбы. Мен бул жерге экинчи көрбөйсүң. Менде болот бул телефонум. Экинчи премьере. Мо китен кебетесиң антип. Эмне бул? Карасаң кебетеси чийип, бүт жазып, вообще уяты жок. Сен колдоно ушинтип, я. Meyilmeyece toplasanız. Угуп жатам. Sırga tutayım bir. Uğup жатам. Ece emnege mesin bunu gemsiz жатат. Sen kızın gezdesin gördün mü? Kanday okuy. Yiyingen gördün mü? Kaçıp gemsin pegende gemsin değil de o şimdi. Gemsin akınız çok mualimi mamileğiniz atkarbaydı. Sen de özün saçın bile olçu birinci. Men mualim bu. Men kalaganımda kılam. Okçunu gemsinden bir al men işim bu. Men sağa ötkürüp жатам. Sen bolsun boş. Men uboştu. Menin kızıma adamday mamile kılbaysыңарбы? Көрөбүз. Menin kızım жакшы өткөн миски дал деп берем. Aradan 10 yıl ötü. Kızım бүгүн не тамак жасайлы? Билбейм. Апасаңыз? Моңгуларды карасаңыз, мурдагы эжейим менен кызы го. Апа качан тамак ичебиз? Тамагы жок болду.